Fáilte do FilmG. Is BBC Calum MacAmhlaigh agus a dú a BBC dòighean becan a bharach me dúin a bhí Preasantadh. Nes dín cíndich gan búlsibh an buachtain agus an glach gohíseal son fiséin nuair an ochgus videonúre ag FilmG. Well, hey, cheas go magín táiseach. Nes de chiatrút agus magúte an rutas cutrimiche. Dé hau go bhí Preasantadh, dé hau go bhí a líomhdeigh don luch áhar gacad. Heis acin go bhfuil difrheorsich de frograman awn, ha fóin ha gamas spórs, neachgan, cursachad an de difrheorsich agus unors heis acad dé sorse program hau go bhí Preasantadh, hi go hula sin hele bhí chéile. Heis ag a nes dé sorse program hau go bhí Preasantadh. Fim de nes dói lorach gus de héna júlan tron a program. Dói agus style a bhís fricrach gan a dachuid a program héin agus gan a luch áhar gacad. Hau go bhí a crí program spórs beavo farca hamdan le lechit míle duine gur taich dí skip an náisiint na halape smúnich churis a bheith sé colach. Géime a gú a bhí go má áirst agus sular stans go bhí a thula duine ag a dói gad a hic sin. Nest, ma hau Preasantadh program uitrum mas program comedy smúnich barach lús a chun an té. Dichan sa dói hau gat a júlan héin. Nest, ma hau Preasantadh program cool vo is belladrum no pios Celtic connections fim te bhí cool sochgur sommelte. Ach smúnich cúteach ar te gú, ma ha ceol árs ma chóirstast, gin cíndech go bhfuil te gú árs de suller, sans go dic a thula duinniu. Ach smúnich cúteach, cool, sochgur. Sommelte. Nest, ha mi dóchas go bhfuil na heisenblaran sin a dèanamh ciel. Díadach smúnich is drecha program. Dé sorse program ham agus cimar a bechár gútse, mar Preasantadh a bhí gat a júlan héin tron a program. Heis acin nes dé sorse program hau go bhí Preasantadh agus cimar a bhís tú gat a júlan héin tron a program. Nest, féimis ní bhí cíndech go bhfuil colas dóial agus freicarach orst son a program hau go bhí Preasantadh. Smúnich útach agus an colas a go bhí orst as a program. Chabhig ciolach a bhí dreiste mar seo son can program feumail mar neachgan, bheith colas mar seo nas freicarichi. Ag an dèanamh chabhig seo cearsta son program amach iad a bhláir amúi, so is bainne chuideigh ach ha seo tórna séar. Díoch smúnich útach agus can éiteach fricarach. Nest, ha difar dléistanasan ag Preasantadh chan an bhainrí chamara bhís tú bríon fat a dúils. Doch ag dítéirí orst a golamach bicycle agus adar sé ghianúir carsonau bicycle agus cúda sé colach. Mar is implar. Calum MacAmhlaigh seo ha mi tachca chanal na glasacho reiche bhia éireachcal agus córstum glán. Díoch bí móchal go bhfuil difar dléistanasan acat mar Preasantadh agus féimid tú héin dóil lorach gus de héin a júlan. Cínnich bhríonn sin idir sin na betréie. Agus úrú duile ag tóir Preasantadh dí dhéanú mi héin na més chéisenachach acalavan. Mi sé déanú tóir líb spórs agus as dúi géim balcóiseach am bhí céiste na chuúd cluichid balcóise. Mar séireach réirst dé sorse síochaich as a bhéú féime tú smúneach céisten ha fricarach agus cearsta son a síochaich. Mar is an blad as dúi géim balcóise, gúta tú céiste chuúd a chluichid a bhúnich géim gaibh le tól anamach, apar tól gus trí puingin ag léach, cúda sé bheith colach agus cimar a fáideachcin. Díoch smúnich na céisten agus futa tú cóirla éirí nó taich éirí wat de rugkere agus de studiche ha luach voor is jo rugkere agus jo studiche agus dioch ma hau dragal ma hau an nosam rutsebi cóirla agus taich.
Want diolch giar chwntas na fashen fa tor shen. Diolch bi mochel yn y jiffer hwy hi yn y gwyd y fi iawn mae'r Preasantadh. Agus diolch ffaith doi gys dy hyn y iwlan hans gach syach eich. Mae hawr mwyn bicycle, no, mae haw clich golf, no rydych chi'n mar shen. Agus cynnig cwydioch, mae haw dyr acol fan smwynich i'r cestian ha ffricadach y son yn acol agus y son yn syach eich as y filw agus i'r son taich agus corla fod yr ychra, no, fod y stwyrich e, mae shen i giost. Awn sy'n dialach ag maha, haisach yn ynnes jes oes y program haw gyfi Preasantadh, cymryd fys dwi'n gada iwlan hyn, agos jes oes y colos ag gyfiost. Sio crymach na ga farach gyfys mae gwyd cwtchachal gwyd cwtchach. Nw'r haw brian dys y chamara, di'n cyndiach gyfel dy hwlan i'r lensa ffat na hwnia, agos nw'r haw di'n gwyd jerig na brir yn agad. Di'ch cwm y cead, ys o'n mae gwyd cwig chicken, horach bysent gyma feumail, nw'r o higw gys y hwlwr y yarig agos y stopach cryn coleg. Nw'r haw brian dys y chamara, bi bla, bi carstal, agos bi misnachel ans na haw y gra. Rwyd ys cwtr mi chygos y gyda, gaf spors, agos cors diau glanrwyd. Sy'n ac yma ha big yn studi'r Preasantadh le FilmG. Gef sy'n barach fideo nir yr channel YouTube FilmG, sa barach fiosrachadh dèanamh cwtach i'r mewn yn social te. Gef sy'n wch gyhisial. Cheers y draste.